Buri gihe buri gisekuru gisiga amateka. Muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda manda ya 2024-2025 y'ubuyobozi bw'ihuriro ry'abanyeshuri CUR Students Union izwi nka Koruso ntiyari y'ubuyobozi gusa, ahubwo yari y'ubwitange, y'ubufatanye ndetse n'iy'ibikorwa by'iterambere biyobowe n'indangagaciro za kaminuza zirimo ukwemera, ubumwe, inshingano no gukorera igihugu. Abanyeshuri ba CUR bagaragaje ko ubuyobozi bwiza butangirira ku bikorwa bifitiye akamaro abandi, mu bikorwa by'umuganda, mu guhugurwa n'ibiganiro by'ubumenyi, mu mikino n'amarushanwa ndetse no mu kubungabunga amateka y'igihugu. Abanyeshuri ba CUR bagaragaje ko ubuzima bwa kaminuza atari amasomo gusa, ahubwo ari ishuri ry'ubuyobozi, ubumwe n'iterambere. Mu bihe by'ibyishimo, mu bihe by'amarushanwa no mu bihe by'agahinda, umuryango wa CUR wakomeje kugaragaza ko ubumwe arizo mbaraga za CUR. Iki cyegeranyo kiragaruka ku rugendo rw'ubwitange, ubuyobozi n'ibikorwa byaranze manda y'ihuriro ry'abanyeshuri muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda. Ni inkuru y'urugendo rw'ibikorwa, ni inkuru y'ubumwe, ni inkuru y'uruhare rw'abanyeshuri mu kubaka ejo hazaza, ni inkuru ya Koruso, ni inkuru y'ihuriro ry'abanyeshuri muri manda ya 2024-2025. Ubuyobozi bw'ihuriro ry'abanyeshuri muri Catholic University of Rwanda buzwi nka CUR Students Union cyangwa se Koruso bwashyize imbere gahunda zitandukanye zigamije guteza imbere imibereho y'abanyeshuri, guteza imbere siporo, gukorera abaturage ibikorwa by'urukundo, kubungabunga amateka y'igihugu no guteza imbere indangagaciro z'ubumwe n'ubwiyunge. Iki cyegeranyo kiragaragaza ibikorwa by'ingenzi byakozwe n'abanyeshuri ba Catholic University of Rwanda mu gihe cy'umwaka wa 2025 kugeza mu ntangiriro za 2026. Reka duhere ku byago byagize ingaruka ku muryango wa CUR. Ibi reka tubivugana agahinda. Ku wa 10 Gashyantare 2025 umuryango wa Catholic University of Rwanda wakiriye inkuru ibabaje y'urupfu rwa mugenzi wacu Angelique Twiringiyimana. Uyu munyeshuri yasize icyuho gikomeye mu mitima y'abanyeshuri ndetse n'abarimu. Ku wa 22 Kanama 2025 habaye indi nkuru ibabaje y'urupfu rwa Udahemuka Ronje, wari umunyeshuri mu ishami rya Social Work, akaba yari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karama mu karere ka Huye. Yashyinguwe ku 24 Kanama 2025. Abanyeshuri n'ubuyobozi bwa kaminuza bamuherekeza mu cyubahiro. Ku wa 5 Ukwakira 2025 kaminuza yongeye kubura umunyeshuri Beatrice Murekatete wigaga mu ishami rya Catechesis and Religious Sciences. Yashyinguwe muri paruwasi ya Rwamagana, aho abanyeshuri n'abarimu benshi bamusezeyeho. Ku wa 15 Ugushyingo 2025 undi munyeshuri Nzeyumuremyi Gaspard wari mu mwaka wa 5 mu ishami ry'uburezi yashyinguwe muri paruwasi ya Rugango mu karere ka Huye. Ku wa 16 Ukuboza 2025 umuryango wa Koruso wongeye kwakira inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Aline Uwera, wari umunyeshuri mu ishami rya Social Work ndetse akaba yari n'umupolisi mu Rwanda. Mu ntangiriro za 2026 wa 22 Gashyantare umuryango wa CUR bababajwe n'urupfu rwa Padiri Professor Faustin Rukengesa, wari umwe mu nkingi za mwamba za kaminuza. Ku wa 22 Gashyantare 2026 habaye imisa yo kumusezera aho yabereye muri katedrali ya Butare mbere yo kumushyingura. Mbese twarababaye kuko urupfu rwadutwaye abacu. Ibikorwa by'ubufatanye n'abaturage n'umuganda. Ku wa 15 Gashyantare 2025 abaskuti bakorera muri Catholic University of Rwanda bafatanyije na Koruso bakoze umuganda wo kubakira umuturage utishoboye mu murenge wa Mbazi, akagari ka Gatobotobo. Ku wa 29 Werurwe 2025 abanyeshuri batuye mu karere ka Gisagara bakoze umuganda wo
gusukura urwibutso rwa jenoside rwa Save mu rwego rwo kwitegura ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ku wa 12 Mata 2025 abanyeshuri bakoze umuganda wo kubagara kabaza bacitse ku icumu rya jenoside mu murenge wa Save. Ku wa 5 Kamena Kurusi ifatanyije n'urubyiruko rwo mu karere ka Gisagara yarimiye abantu 3 barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane batishoboye, babaha inka 3. Ku wa 14 Kamena 2025 Red Cross cyangwa se Croix Rouge muri CUR yafatanyije n'abayobozi b'inzego z'ibanze kubumba amatafari 150 yo kubakira umuturage utishoboye mu karere ka Huye, akagari ka Gahenerezo. Ku wa 21 Kamena 2025 abanyeshuri ba PC Unitangira Dreams Club bubakiye inzu umuturage utishoboye mu kagari ka Rukira mu karere ka Huye, ndetse banabumba amatafari 250. Wa 8 Nyakanga 2025 Kurusu yatangiye mituweli abaturage 100 batishoboye bo mu murenge wa Save akagari ka Gatoki. Ku wa 13 Nzeri 2025 baturutse muri CUR n'andi mashuri bakoze ibikorwa byo gusukura mu kagari ka Ngoma mu karere ka Huye hagamijwe guteza imbere isuku n'ubuzima rusange. Ku wa 24 abanyeshuri ba CUR bitabiriye umuganda mu murenge wa Save aho bakoze ibikorwa byo kurwanya isuri no gutera ibiti. Ku wa 29 Ugushyingo 2025 abanyeshuri ba Save Campus bakoze umuganda wo gusukura no gutera ibiti, ndetse banifatanyije n'abayobozi mu gutaha umuhanda wa kaburimbo. Ku wa 13 Ukuboza 2025 kaminuza ya CUR ifatanyije na Equity Bank Rwanda yateye ibiti 9,000 mu turere twa Gisagara ndetse na Huye mu rwego rwo kurengera ibidukikije no guteza imbere imirire myiza. Muri CUR umunyeshuri wahaturutse uba muri organization yitwa Beyond Success yahawe umudari wo kuba umufasirigita mwiza ku rwego rw'igihugu. Ahangaha yari ahigitse abandi bafasirigita barenga ibihumbi n'ibihumbi ahabwa umudari ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ku wa 7 Mata 2025 abanyeshuri ba CUR bifatanyije n'abaturage b'umurenge wa Save mu kunamira inzirakarengane zaroshywe mu rugomero rwa Disha muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ku wa 25 Mata 2025 abanyeshuri bitabiriye igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku rwibutso rwa Save mu karere ka Gisagara. Ku wa 10 Gicurasi 2025 abanyeshuri n'abarimu basuye urwibutso rwa jenoside rwa Nyange mu karere ka Ngororero aho banasobanuriwe amateka y'ubutwari bw'abanyeshuri b'Inyange banze kwivangura. Umva se, reka tugaruke ku mahugurwa n'ibiganiro by'ubumenyi. Ku wa 28 Gashyantare 2025 PC Unity and Business Club ifatanyije na Kurusi yatanze ikiganiro kuri Ndi Umunyarwanda ndetse itanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri 25 biga mu ishuri rya Groupe Scolaire Rukira. Ku wa 11 Werurwe 2025 muri CUR hatanzwe ikiganiro cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore cyiswe umugore n'uw'agaciro. Ku wa 11 Werurwe 2025 abanyeshuri n'abayobozi bahagarariye abandi bahawe ikiganiro cy'ubutwari cyatanzwe na Honorable Kayumba Evode. Ku wa 29 Mata 2025 abanyeshuri bahawe amahugurwa ku buryo bwo kwihangira imirimo aho kuba abashaka akazi. Ku wa 13 Kamena 2025 Senateri Pelajuwera na Depite Kalisa Xavier baganirije abanyeshuri ku kurwanya ruswa n'uburyo bwo kuyikumira. Ku wa 15 Mutarama 2026 abanyeshuri ba Save na Tawa Campus bahawe ikiganiro ku kwirinda inda zitateganyijwe mu rubyiruko. Ikiganiro cyari cyateguwe na Kurusu binyuze muri Minisiteri ya Agenda and Protocol iyobowe na Gasengere Devota. Yangane uretse kurambirwa
kuvuga ibintu byabaye mu gihe cy'umwaka mu gihe cy'iminota nk'indi gukoresha ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa nanjye ntabwo ndahangaha kugira ngo ntumurambirwa, iri hafi kurangira. Ibikorwa by'imyemerere n'ubuzima bwa roho. Ku wa 16 Gashyantare 2025 abanyeshuri n'abayobozi bakoze urugendo nyobokamana i Kibeho mu kwizihiza umutima mutagatifu wa Bikira Mariya. Ku wa 23 Ugushyingo 2025 minsi habaye misa aho abanyeshuri bamwe bahawe amasakaramentu ya batisimu, ugukomezwa na Ukaristiya. Ku wa 31 Ukwakira 2025 habaye misa yo kwakira abanyeshuri bashya biga cyane cyane mu mashami ya Health Sciences ndetse na Food Processing. Dore ko iki gihe aribwo twagize amahirwe yo kwakira ishami rishya muri faculty ya Science and Technology, ishami rya Food Processing. Ku wa 12 Ukwakira 2025 habaye igitaramo cya gospel cyahuje abanyeshuri amakorali atandukanye aho benshi bakiriye Kristo. Ibyagezweho mu burezi n'ubumenyi. Ku wa 19 na 20 Nyakanga 2025 ubuyobozi bwa CUR bwitabiriye AYLF National Congress Kigali, aho baganiriye ku buyobozi, indangagaciro n'iterambere ry'urubyiruko. Ku wa 14 Kanama 2025 habaye mu gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko ku nsanganyamatsiko igira iti Youth Empowerment for Sustainable Future. Ku wa 9 Ugushyingo 2025 Peace Unity and Resilience Club yasuye TTC Save iganiriza abanyeshuri ku muco w'amahoro n'ubumwe. Umva, reka turebere hamwe ibikorwa by'ubufasha n'ubugiraneza. Ku wa 30 Gicurasi 2025 Kurusu n'ubuyobozi bushinzwe imibereho y'abanyeshuri basuye Save Nutrition Center, bafasha abana 11 bafite ibibazo by'imirire, baha ibiribwa ndetse n'ubufasha ababyeyi babo. Reka tugaruke kuri siporo n'amarushanwa ya kaminuza. Ku wa 24 Gicurasi 2025 ikipe ya volleyball ya CUR yitabiriye ku nshuro ya mbere amarushanwa ya aho yegukanye umwanya wa 3 mu cyiciro cya za kaminuza. Aha bahawe ibihembo. Ku wa 8 Kamena 2025 ikipe ya football ya CUR yatsinze Protestant University of Rwanda ibitego 3-0 mu mukino wiswe Faith Derby, kubera ko ni umukino uhuza kaminuza zishingiye ku myemerere Katolike ndetse na Protestanti. Ni umukino wabereye muri stade ya Huye.
bw'igihugu, twateje imbere siporo, ubumenyi n'ubuyobozi bw'urubyiruko. Buri gikorwa cyakozwe, buri muganda wakozwe, buri mahugurwa yatanzwe, buri mikino wakinwe n'ubufatanye bwagaragaye byasize ikimenyetso mu mateka ya Catholic University of Rwanda. Ku bayobozi b'abanyeshuri bazaza nyuma yacu, turabasaba gukomereza aho twagejeje, mukomeze kubaka, mukomeze gukorera abandi, mukomeze kuyobora mufite indangagaciro, kuko ejo hazaza h'iyi kaminuza n'ah'igihugu cyacu hubakiye ku rubyiruko rufite icyerekezo, ubutwari n'ubwitange. Turi abanyeshuri ba Catholic University of Rwanda, turi umuryango umwe kandi hamwe twubaka ejo hazaza heza. Mwakoze kubana nanjye, njye wateguye kino kiganiro kigaruka ku byo komite ya 2024-2025 yakoze. Yitwa Patrick Niyonsenga, narishinzwe Communication Information Partnership na Public Relations. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mu gihe mwakunze uko iki kiganiro cyakozwe, ushaka kumva ibindi byegeranyo bikoze neza, ndagushishikariza gukurikira YouTube channel yitwa Niyo Art TV, aho byose bibera. Mugira amahoro ndetse n'umugisha, amafaranga abe menshi.